musidɗo ɓe innunoma lagine gollotako lagine no metti gollude kono ɗum wana e fewndo général Mamadi Doumbouya ndare ngol lawol ɗo ko balɗe tati ngol waɗa ko ngol innete T3 nongo kiroti ko ɗum waɗi e stade on labama mi andintinna noon ɓe darnoɓe kiyosiji ka hoore lawol hey jama guine wowlen gonga si saria tabiti e ndi leydi pullo fuuta sonjoto enen en jaɓata saria konno goɗɗo arirta waɗa kiyosuwal e hoore lawol ma waɗa pakkaru si innama hande lagine yo golle ko ma piiji go pottini hande so dari autorutuwal ngal kankan ɗon andi ko jelo pottina kono ɗum waɗali ñoña enen tuma goɗɗum memanen en wo ɓe warani men ɓe bonnani men on sikka yara ko non tun darni e sare nden no yaaji ta goto daro ka lawol ta goto hoɗu ka lawol ko raison sécuritaire kono noon on anday gonga e fenande seedi par ce que président Mamadi Doumbouya o gollay leydi ndin o waɗay laawi ɗin o darnay lekkolji ɗin o renouvellay hôpital ji ɗin ɗum noon si a dariki ka lawol labutani ɗum ko ma pottineɗa si a dariki ka lawol teren ko ma pottineɗa saabu goto sonjata wulure ɗum yo laaɓan on o watarde ƴetton kiyosije mon ɗen joɗɗinon ka hoore lawol in noon kadi ɗum pottintake mi goɗɗo noyina ɗo wo kanko iwata to himo yeeya téléphone o e tekkuno menen lawol ngol no ɓurani men magasin goɗɗo lawol ngol no ɓurani men bitiki goɗɗo sabuna si men soodi oto ko ka lawol nga rewata wana ka hoore ma awa on accay teddi noon sariya on sina ɗum police on waɗa golle mum ɗen wassalamu e mon on jarama